America or Pentagon approves sending long-range Tomahawk missile to the Ukraine, said. Intambara yeruye hagati ya Amerika ndetse n'Uburusiya. Aha noneho ubujya kera Amerika ireruye itanze za ntwaro Tomahawk bya mimisire Uburusiya bwahamye burwanya bwanga, noneho barabitanze ku mugaragaro. Pentagon yemeje ko yafashe icyemezo cyo kohereza intwaro za Tomahawk cyangwa misire za Tomahawk muri Ukraine, aho zigomba kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba zikifashishwa zirasa mu Burusiya, kuko yamaze kubona ko mu bubiko yaragenzuye isanga mu bubiko bwabo bafitemo Tomahawk nyinshi. Niho bafashe icyemezo cyo kuvuga rero ngo bagomba gufasha Ukraine. Ibyo bamaze kubishyikiriza minisitiri umutekano, babishyikirije. Igisigaye mbese ni Trump gusinyaho maze intwaro zikagenda. Ariko se biraza kurangira gute? Biraza gucura iki? Ahangaha haracu wambaye. Putin yaravuze ati mukibeshya mugafata izo ntwaro mukazohereza muri Ukraine, iki kizabaho nyuma muzagiteruza amaboko abiri. Ariko ibyo babirenzeho barabikoze. Muri buka bajyaza bashaka guhurira hirya no hino muri za Alaska za hehe hose, nibyo bashakaga kurwanya. Bashaka kurwanya ziriya ntwaro za Tomahawk. Ariko noneho Amerika irenzeho irazitanze, bigeze mu biganza bya Zelensky, kandi Zelensky nicyo yifuzaga kuva na kera. Ibi bintu biraza kugenda gute? Zelensky arazirashisha mu Burayi, mu Burusiya. Ese nizimara kugwa mu Burusiya zirangiriza byinshi birumvikana. Ariko se ntuze Uburusiya ubwo buraza gukora retaliation gute? Biraza kugenda gute? Hagati aho Uburusiya bwo bwamaze kohereza abasirikare 170 basaga 10 ryari riyo muri iyi minsi bari bohereje ejo bundi. Zelensky yari yasaze avuga ati turagowe, Abarusiya baraturusha ku rugero rw'umunani. Ubwo rero sinzi, bakavuga ati twebwe no kuvuga ngo umusirikare wacu ahari abazengurutswe n'abasirikare 8 b'Abarusiya, ati turageramiwe dukeneye ubufasha. None bamuhaye Tomahawk. Nawe bamaze kumuha Tomahawk, Uburusiya bwohereje abasirikare 170 basanga bariyo. Ibi bintu biragenda gute? Ahangaha ntabwo ushobora kumva uko biri buze kugenda, kuko inyurabwenge ntibasha kubishyikira. Ariko hari icyo byanga bikunze Putin agamije kuri kiriya gihugu cya Ukraine. Amaze kubona ibyo bari gukora n'ibyo bitwaza izo mbunda bari guha Zelensky, yashyizemo umukazo, yashyizemo imbaraga nyinshi. Ukibaza ngo ibi bintu biraza kugenda gute? Noneho biraza kugenda gute mu gihe Zelensky ari gufata icyemezo cyo kurasa mu Burusiya akoresheje Tomahawk yahawe n'Abanyamerika? Ese biraza kugenda gute kuri retaliation Putin ari bukore mu gihe haguye igisasu kimwe cya Tomahawk? Ibi bintu rero ndabona ngewe Putin ari gukerensa umukino, yarakwiye kurangiza game. Ariko akaramuka atayirangije mu buryo bugaragara, nawe bizamugiraho ingaruka. Putin bahora bamubeshya, ubushize baramubeshya ati wowe nituguha Syria, wowe turekere Syria, natwe tukurekere Ukraine. Ariko amaze kwibaha Syria, bamaze kuyovertakinga, baricecekeye, ahubwo barushijeho kumurwanya. Ukibaza uti se Putin bizagenda gute ko bamubeshye Syria ntibayimuhe, akamera nka babandi babeshya amabati ntibayabahe? Ubwo we biramugendekera gute? Dore baramubeshye, none igihugu gisa nkaho gisa nk'ikimusabye imbaraga nyinshi n'ibishoro byinshi, kandi yaragomba kugifata nk'uko yafashe za Crimea mu minsi 2, naho n'igihugu yagomba kugifata mu minsi itarenze 3. Perezida Trump waravuga ngo yagomba kugifata mu minsi 7. None dore aho biri kugana, aho biri gushya bishyira, biragana ko ashobora no gutsindwa. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko baramushutse, baramwirukansa, bamujyana he, ariko ntago ariko yakomeje kubigenza. None se arakomeza beshywe
kuki babeshwa? Abanyamerika bo baziho kubeshya, ntacyo bajya bakora ngo bagitimize. Kandi nawe Putin warabyivugiraga ko abanyamerika ari ababeshi. Hamwe n'ibyo rero ndakubwiye ngo kuri iyi nshuro cunga sana, cunga kabisa, urebe izamu ryawe, bitabaye ibyo baragukubita penalite kandi baragukubita cya mutema kuni. Hamwe n'ibyo rero wowe hagarara kigabo nk'intwari, turebe iyo bigana. Aha ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. Ciao.